June 15, 1991, apinining petsang tinatak king biyada ring Kapampangan. King aldongay ni kasi, migalboroto ya at memakbong ing bulkang Pinatubo, ame nahimik king kilobning maygit apatarala na banwa. Migresultay ni king pangangu rabier ing maygit 800 na katao at pangalakorang baler ing maygit milyong individual. Metong yakano iti king pe kamaragula volcanic eruption ning 20th century. Kaya ka rin may puruhan ng pamagalboroto ng bulkang Pinatubo, deng lalawigan ng Zambales, Tarlac at Pampanga. May gitatlong dekada na may labas, malino pa kanuking memorya ng Marciano Cunanan ing milyari kanita. Ing 81 anyo sa iapo saning manok na nga niya kanita king Barangay Santa Barbara king Balening Bacolor, matinding mitura ning lahar. Nervyos yan, dakal, takot. Kanita, haga na kamo ng mga nanukang mag-survive. At kaya bale, ilalawin mi nukon manibatan ng susulag po batuang pong balas. Ay, kay dapin, yung Pinatubo, yung akakit daw. Yung sasabyan daw. May ko na kami, agad-agad, doon sabyan da, din tao madiso, sa magpanik lang. May makbong yung Pinatubo, araw. Istong babalik na kanong apong saning ing mga palyari kanita naiwasang maging emosyonal. Kaya rin nakasing may tambunan ng karelang bale, migpalipat-lipat la namang kanong tuknangan. Kanong meging malagwain karelang biya kanita uling alalang asal ba. Pero kanupepay siralob, alang-alang ka rin kayang anak. Libutad ning kasakitan, migtindaya kanubang ataguyo din kayang pamilya. Misa sa tinda ko, makabayon ko mo ang pong metong basket. Anyang medyo may payapanan talaga. May goner na kempe pa si bayong tinda. May kabot sa kami keng danop, may pamagtinda ko. Banwang 1995, inyang miras la kanuking Bulaon Resettlement king syudad San Fernando, Riapo, Saning. Metong ngayong Bulaon karing housing project ng gobyerno at ibang salp karing biktima ng lahar. 33 years, kaya rin ang memakbong ng bulkang Pinatubo, kaya may sabing resettlement niya naman menoknangan Juliet at Chico, kaya bering kayang pamilya. Kanukaling Juliet ng petsang June 15, king kasagsagana kasi ning lahar kanita, may stranded yaking kilubbale. Takutan niya kanu alimu para king kayang biye, no ne pati king anak abubuktot na pa kanita. Medyo maragol na yung danong kabat mapaling kay, indanom at saka medyo burak-burak na kanta waling kasalukuyan kahit pinkanta niya. Yung kay kanta, itang bigla may ngawang para milwal kami kitang kay. Kitang babo kembali da rin katuwang ko. Mitang kutang ko rin, siyempre, osmap, masyadong kain at saka ding kapatad kaya bekulo. Emo misa no ne adwang beses nang may karanas lahar ding Kapampangan. October 1, 1995 kasi, pasibayong miglahar kasabi na ning pamanalasa ning bagyong Mameng. Kwento ng tatang Doroteo Angeles Jr., taga na kanong masakit ing denasan da, uling emo baleng may wala, no ne pati ing karelang kabiyayan. Masakit, so kasi kami pa indato na Nano nga ning Patanggay, biglang datang. Talagang mumuramba to, kay. Kaya nang mabati nga, nang magbalik. Sumangid na nini Maragulya pamurin kanu pasalamat ti Angeles. Uling may kapagbalik lang pa si Bayo king kayang balen king Bacolod. Pero Bayo ito, anam ya naman kanong banwang menoknangan king madabdap resettlement. Kapag kay ka ng tanaman, pale. Itang balami, balik tang kanitang, anyang Bayo malar. Tutong meging malagwaing pamagumpisarang pa si Bayo di Cunanan at Chico at Angeles. Pero para-pareho mo ing panwalanda. Ing karelang kasalpantayanan ing metong king karelang piyugutang sikan. Ela mo naman kanupepay nalub. Migsikap, migtyaga, hangga king pasibayong bagya-bagyang mitalakad. Samantala inyang June 3, may makbong yaing Mount Canlaon. Pauli na nini may git 1,500 na katawing linikas. Deng taga Negros Occidental, mamarap mo naman ngeni king masakit na sitwasyon, pauli ning pamanalasa ning lahar, amenyira ka rin karelang tuknangan at kabyayan.
Para kareng misa ng meging biktima ning agupit ning kalikasan, midake no mang mensahe ning kaya katamong kabalen karing taga Negros Occidental. Basta masikang kapanalig nga pong yun. Kaya ba't itapin magtiyaga ka, magsigap ka, tiyaga. At saka yung painan nilum, kailangan malakas ka lumaban. Pagsubok mo ito, harahin. Kailangan magpakatatag lang, era sisira ni Lubda. Ilabas mo rin itang masakit. Sana akabyusan da naman at aranasan da naman yung masakit. Sana ilaman alampasan da itang alampasan tamo. Pagmasusya niya nganing June 15 ing 33 banwaning Mount Pinatubo eruption. Bistaman metong yang madalumdum apartiniti king bieda ring Kapampangan dakala aral mo naman ing tiro niti. Magsilbiya mo naman kanong paganaka iti ning tetagan, tepangan at pangarelihiyoso da rin kaya katamong kabalen. Ding aral areni, kano dapat kakalingwan, lakwas na karing kayanakan. Ako yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.